Molim vas prvo da se predstavite. Ja sam pilot MUP-a Republike Srbije, inače pilot kapetana KAMU K-32. Što je to K-32, da razberat sите koji što ќе гледат ovo видео? K-32 jedan je trenutno od najmoćnijih helikoptera, višenamenski, kao radna mašina i kao inače borac za gašenje požara i pomoćnik ljudima u nevoljama. To je onaj големиот српски црвен хеликоптер, Crvena zver. Nosivost helikoptera je po tome specifičan jer može da ponese vodu 5 tona u bambi baketu. Како ви изгледа пожарите од небо? Дали се страшни, дали се големи? Požara ima svuda kad smo došli. Nakon našeg dejstva i drugih jedinica, kao što su dejstvovali kolege iz Crne Gore, iz Makedonije, požari su dovedeni pod kontrolu i sad su puno manji i puno strašniji. Ви благодарам наискрено од дното на срцето во име на македонската влада за вашата несевишна помош, за вашата пожртвуваност, бидејќи помогнавте некои пожари да ги изгаснеме, некои пожари да ги ставиме под контрола. Хвала и вама. Голема благодарност до сите ваши посади, до сите храбри српски пилоти кои што во овие тешки моменти ни помогнаа, верувам ќе ни помогнете уште ден или два, бидејќи пожари има и кај вас. Hvala i vama puno na svemu, želimo da vam se zahvalimo i vaša i naše zadovoljstvo je da dovedemo sve pod kontrolu. Благодарност и до вашата влада за несевичната помош. Hvala i vašoj vladi. Sve najbolje.